yak solabwaka yele solaya somba hangudu. De dosa yele yak solabwaka solaya hanigukha. सल बकेको लागि नेपाली सेना क्याभलरी छम सल मुचुके हैको खसा जात्रा सुरु मजुनिबले अन गुठियार व सर्वसाधारण यातन सल गेकी बिगु ख अनलिपा भीमसेन गुठिया फुक गुठियार तेसा मागु परम्परागत विधिपूर्वक पूजायना आज तेसा ल्यातमा गुठियार यात सल गेकीको ख यलया मुचोका जात्रा सुरुचुको खासा वोल्फे थेंका सल गैमसित सम्मान स्वरूप भिन्दै थास हगु स्वामा कोख्याका सिनतिका पूजायगु परम्परा दु ललितपुर जादू छे पाटन गिरा ललितपुर जादू तो घरे जब अच्छा ले छे मल्लकाल मिसन जनाया तुम पे घरे जात्रा नब छिटो ये न घरे जाता तो अनि पे चाहिँ छे खेलकुद विशेष दिलो यो ललितपुर चाहिँ नि घरे जाता तिनी मल्लकाल मिसन जनाया तुम एकल घरे जात्रा लाई तिनी छमु बाकी जो सलो छ तो सलो छले लागि छे इतिहास बगे जातो पे तो घरे वर्ची गया नी तनी पटकाइना सुरो डट नबेना 2 वर्ष जिन चले आर्न 3 वर्ष छिटन गुछिन गुठियो अंडर कटे लागि छ जिने खर्जता लागि जुल छन चाहिँ अब खर्जता याउ लागि चाहिँ नबा छि मले काले खा मरु जुल परिया चाहिँ छिटन चाहिँ आया चाहिँ परिट चिना र नकी टुंकिउ या उठा जुल एजा चाहिँ छिटन आया चाहिँ परिट ठन पल्ख थे चि yana दियो खता परम्परा नि जनाया जुल अथे सलयातन स्वामा कुखाकीको खसा थिथि थाजुका बालकुमारी देग सोचा चाइकीको ख ये भी प्लेट हालिदिनु अनलिपा गुवा गुए दक्षिण बिया सलया कोचाकीको परम्परा दु जात्रा कोचादुङका सलयात नेपाली सेना या क्याभलरी यात हे लितबिगो ख
जात्रा इच्छोले मल्ल जुजिया प्रतिज्ञा रूपे तरवार व कुसा नाप फुक गुठियार तन सहभागी जिगु परम्परा दु